Langpher constituency ka parlo Pharkong Abi Athoi kaddo kawe rongkrisir ke barara to phanon puanta sorkar pen ki pon school apen ki juna lang kawe dera jok halabang sorong along kido klim somarakai kang tingku ka sonsi nang do bomlang Langpher constituency ke parlo ponche semet marat longri wildlife sanctuary rai kido Pharkong Abi Athoi kaddo kawe rongkrisir ke barara farman non puanta sorkar pen rongruk ke paching thorji aphan palidam tipin lang halabang so hawar arat Mary Hing JJM scheme PWD atowar lapen mesen government school setami avilang Karbiang long arlo ke paphinaya hawar politik singhason pen borpung tarapung kusi mathadam nini bonta dipurong so pipen kilometer phok ke baka helo Langpher constituency ke parlo pon rong piarong kania kro taklang so tarabi kro arong Chorling Kroarong, Hemaitok Biarong Pendang Loki Ongdong Arong Along Abangki, non puanta government scheme Tangna Take Ponlong Avilang. Langpher constituency Lapen Lapunat Bange border lo, Hapupen Langdam lo Pulote, Sami non Nilikarja Babangke, Labangso Hemai, Tok Biarong Abangke, non Hepen Kailo, Ladakta Rongman lo, Sitame Ladak Arong Abangke, Pumang no Kemamet, Darong Banke, non Anta Mesen Atowar Avilang. Lapen kijuna lang ta jal jivan mission pen ta thangnat pipeline ta avelang lapen ke PHE pen ta thangnat akera avelang lapen ladak bang ke electricity board ahim besname Mary Hing adon tin same Mary Hing avelang lapen ladak arong ara ratum dak to biarong ara ratum labangso government school education kavidet a joini si ladak labangso school alang litum rong ari soi jangatum mate dagrong amekaratum dagrong asaratum kaduwe chelangsi la lilipi labangso Hemaitok Bi English High School established in 2019 Pharkong Abi labangso bukulia ghadalong alang litum labangso Langpher constituency mate labangso Hemaitok Bi arong sikipathu klam along si labangso English School alang litum semar pon lo Sarkar pen loke charlia hem ki pipe ajok rong ara datum chelangsi Hemaitok Bi arong pathu klam along si Hemaitok Bi English School ingpu pon lo good morning, girls. Then good morning. Then ali tum kasalo logo Charlie kasalo na tum master na tum mate dagaronga tek mucho na tum na tum na than kasalo listen ma mesen bo ko pipi subject lo na than ga ko pipi subject do bo pipi subject lo na than kono no pipi subject lo science okay karbi da dolo or churulo ande bangkon lo lu than bangke dake teacher bangkon lo bang proxy teacher do oh to de nangmen pilo nang kon class lo 7 spelling putha thekwa rakhe 7 spelling English medium bodi la ho te Karbiang long spelling putha thekwa rakhe Karbiang long spelling and what is your name My name is Mira. oh Mira happy spelling puno thekwa rakhe mana spelling hai thekbo pudo to M-I-R. okay Mir R-O-N-T-H-A-N-T. okay ande lason na taxi kapre class ta dulang nilina arju pona good morning student Good morning, sir. oh jo lang litum dak churure une alang litum ladak government pen thangna rakhera bawe school avelang ME school avelang mesen ME school government pen thangna school aveda joni si dak arong ara ratum amenasi rong rup risui jangtum chelangsi dak arong amekar ratum kadu we chingru pet pen selang litum labang so English school impu pon lo la dak student atum do lang litum pen arjuna oh nang men pilo sergi kona class lo class 8 then nang men ke what is your name what is your class same class okay what is your name okay what is your name lun thek ma kumalo lun thek ma ante dang nang tum headmaster malo principal amen chin machine pa putha ha bismotimo okay Nilitum ke na hokta dam thek thilo abeng sitami daksi konglong nangpo athe nilitum abangke Karbiang long arta ko anma nilitum dak ke dota lapu an lopu si rada tumpen ningche pon
เทบังเกนิลิตุมโฮนิลิตุมพันบังเกna sonjal lo aprang hakku fan dan itu kar benglong komentum make do hotmen situ gedak dulu nilitum ho nilipu nilipi de mana dak dulu kela so pen api ni to mana arju je pin si dak maralong ri punang bikol ho jokson besi em ho nitum cedan bom da nang koi khridal lo api ni to han karnoi damu bis nang pulo so du acha so pen wang bom lo kongres hota ko vaccine nang pilo George Meliga hota George Melig se so ge press in charge la son dolo Kami ni lutu bangke, hola sudah bangke CPM LC do, Doktor Ong PC MP lang. Jointo. Masa lang li dilhi long nang cedan pidun dut bealo hodai ta masih ni tumbang panthuri ili tum hakun dak si do po. Masih nang li tum bangke ili tum ke noh ka thai la beng dam dak si kong long nang po thuda dak si thunang po. Apot ni tum ke masih tum sumen do thip no non puta. Do thip an ni tum 1998 ning kana bangke school chu khili lo da. LP school no hala si do lang hala ke. LP school 1998 pen do lo. Amasi rong sor besi dorma churung bom lo long kiram to bi phise master se thu amasi rong sor ta phige pisile lo pipi det lo pipi ta lang chi paduk bom si than bom lo ama LP school hello dakme school du nang ke hello wing 9 kilometer 8 kilometer ai se kare get bukulia son side lo ange non ta high school am school dun ke adorso girls school na dun bang dunon ta ke dam kostu pik lo amasi la puisi ni dum bang rong chirung chire ka ma chipang tang thib amasi school bang ke pu si du bom lo News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live.